ti a ka zak boka kan pa ruang omlai atang to khan mi mel hi ka en thangam lawa engtin man hian ka zak tlata nimina te khanin ka thinlungin ka rilru in uroba ta chu omse heng zong zong te hi fel fai takin amat sonanga ti ringot kha ama wanga om ni ma se kha kha ka rilru a oma yan tum lau devin min kalsana amma bak anha a le in chung khura po tam tak ala oma ni ma se la in le lo ro pui takte ka pasal hian min hut sia lo ma se achung kwa zong zong an pui fanau le achung kwa kanu le unau te hi hei a pu te in hoya heta kan oma sofa chunga kan thu a hetiang remote ko hi alaka hian kan loma ei le ina pathian man somna kan donga kan par lo te hi lau em a fridge khatrun hian chome hi leya bu fai mi se engkim hi kan bazaar ko hi phal lawa chutiang khopa nuam sa chuan in le lo ro pui min hut sia lo ma se ka pasal hianin kan chung kwa in min siama khatianga khan achunga kan loma alaka vuina pakhat ma kan nei lawa hetiang din hun tun din hun min thlen pui po hi ro pui kan tilu tu kan ni chuan engtik lai pon ka pasal hian khovel ro pui na le sum le pai te heng zong zong ai hian ama felfam kim lo ma se anuna hian lali so hi athang berzel hi ro pui ka ti a engtik lai pon pathian hi amangai tat bera sum le pai te khovel nom sakna te in le lo ro pui tak tak te ai po hian pathian hi amangai berzela athang tlat zela lali so hi adu berzel hi aro pui anuna kati ani a anung hi kan zui zo lo em a arwang omni te khan ka siat ngai lo le mu ngai lo arwang ron tra tu kha an tam lu tu ka ka thinlungin ka ru in isun hu te hi a chan ve le chu soi lo athem te po hi ka van chui zo don lo tak em ka tingoi ngoya ma se la pathian in min om buya thil danga chuan lungai lo mai la ama hi kan ngai ema chu nya to ina pe ama pawala lo din chwa ve shim te heng yanga lo din ve shim te hi ama pon min du dan ni in ka sia a ka pasalina ati du le adu dan athin lunga om ang ka vasiat pui ang kha chu ti zel hi ka du a rangi te pon che fel lo le ma ila ka pasal kha fel ema ka fel lo ngam lo ani khatyang ang khan ka omani chuan policy district a tihan aha wangin an oma policy pa om chung ringot po kan lungai nia tuna chuan policy om mei ni lawin lo ho to lo tura an om lo mak te hi kanu te ne ko asyom kan tia kan bang bo ema ma se ka pasal rin pathian khan min om pui don ani ti kan chianga tin policy pa a om chung po khan policy district hi amanga ema kong tha te hi ave ema tun trum adam lo ni lo kan ron ho ma sak te khan kong an thapua ka mu te khanin alom lut tuka amit tui kha tla a lalpa ka van lom tak em atia scholarship ko om chunga scholarship mi puite nu chia ka chak le ka du hi chu kong pui tha hi ani he kong pui sum hi kanin chunga hen pakhat po hi alut lawang ati china Amen. Hallelujah. keima po ka pui ting tran ve dom chawa hetia min kalsana pui tin tura min ring malu tu khi chu kalung hi oi lo ve de a ina po tian kan ina tiang kwangan ri te ni zan lama te khatiang kwangan ri te khanin zai hi nuama ti em ama om se nuama ban ti don tak ma se ama wangin kan ina ti hiang kan zai ta mei si a ti ngai to te khan lunga chia a ni zan wai me an trim tu te kha kalo ui ngoi ngoya arwang bula te khan arwang zan te khan pa a zai tui hi nuami ti em chin kha an zai tui lut tu kania o ka tia zai kha thui lo te thlen hi kalo phe ka ngai thla china a ben bula khan pa a an zai tui lut tu kania o ka va ti le china nuam hi ti the ema pathian fa ka zai te hi anuam ti berania Robert Silen mangaya MCS ti ipon upa Robert Silen mangaya ti ipon mi te hian
Robert Silen hangaya khuang pu ti hian min sia se ka du ber ti kapin khuang wak le pathian faka zai hi atui em ani apasal hi ka choi moi zo lo em ti ka in sia a adam lai pon ama ka in ngat tu pa mi biang biak le chen le roi kom le ya po boral nu pon ka choi moi zo don chang lo ti ka in sia a ma se tun huna po hian kapasal du dan tur ani ang ti ka ngai to ale ama kwala rondin chwa le shim shim atu ani pathianin vo ina kan hun man zong te mal min som saksela ama fakatui taka rei tak kan zai kha katu ani ti tang thini se